و شاد بینرن هجا جستودین دنگ امریکا لواشنطن سلاورز تماشاران هجا دم باش پیش هلبجارتن دموکراتان یین بو دیارکرنا بربجار هلبجارتن سرکاتی یا امریکا یا 2020 دومن هلبجارتن لیالت نیو همشری ده سناتور ورمونت برنی سندرز بسرکت بربجار دموکراتان سیناتور برنی ساندر سرکتن ده هلبجارتنین پیشینین پارتیا دموکراتان یا ولایت نیو همشر یا باکور روشهلات امریکا به دست خست همبر هفرکین خو پیت بودجت و سیناتور امی کولبچر پشتی هجمارتنا دنگان ساندرز اوی ریبریاتیا بالی چپ دناف دموکراتان دا دکت 26 صده به دست خستن به پشگیری که قایم یا دموکراتن پیشوارو و دنگ درین گنج کمپینا هلبجارتنا نبتنیش بو سرکتن یا بسر دونالد ترامپ را بلکو گوهرتنا ولاتیا گوهرتنا وال ستریت کمپانین بیمه کمپانین درمان و سازکاریا لشکری شارداری بری باجر ساوت بنت یا ولایت اندیانا پیت بودجت لپلا دوی هاد بریجا 24.6 صده جدنگان و او ده بردوان بد ده کمپین زحمت تر یم پیش روژه لولایت نیوادا و کارولاینا باشور و سوزن لحف اینان و یک ریزیا دموکراتان دا. هنکا گوتا من یان دوی شورشکی بکی یان دگل روشا نهابی پرانیا امریکیان هزرک رون و اشکره نینه و بوی رنگی ام نکارن سرکفتنی بسر ترامپ بینن دوی دابش بونی. هلبت یا جاوره نکری بو سیناتورا ولایت مینیسوتا امی کولبچر لپلاسیه بید. امی 19.9 صده جدنگان به دست خست پشتی دبیتا هر قایماوه یا روژا اینیابوری و دو بربجارن قایم دموکراتان جگری بری سروک امریکا جو بایدن و سیناتور الیزابت وارن لپشخو هیلان. خوناپر نخوشیا دونالد ترامپی خلک بلاینه. او انترا خو نخوشی دیدین. نهاوان کسا که دنگی بو بدن. پشتی راگهاندن انجام هلبجارتن نیو همشر جگری بری سروک امریکا جو بایدن بری خوکر ولایت کارولاینا باشور. اوی سوزدا بردوام بدل سر بزاوین خود تاوی انجام هلبجارتن نیو همشر در بکلی هیوین وین سروکاتی امریکا دان. جو بایدن یه 77 سالی بود دما چندین مهان لسر لیستا بربجارن دموکراتا بو. لیل نیو همشر لپلا چاری هات بریجا 8.4 صده جسر جمدنگان. سرکفتن لنیو همشر گرینگیا که تایبت بو توایا بربجارن هبو پشتی آلوزیا کفتیا هلبجارتنین آیاوا بایدن دبیجت مشنو دست پیکر. لدمات وان همو رخنان دبیسه به جوان هی ناجی درفت هیا مجنوبه دست پیکریه. سیناتورا دموکرات الیزابت وارن تفی کو 5 صده به دست و اینات لیسوزا بردوامیا بزاوین هلبجارتنان دا. کمپینیامه روشکی باش دایه با سرکفتنی لسر دانالد ترامپ جبر کو ام دکارن پارتیا خوی یک بکن. شارزا باور دکن سرکفتنا ساندرز لنیو همشر نداویاریه لی هفرکین مزن لپیشیاوی هنه. زور گرنگ آوانها ام دبینین لهمبر هلبجارتنین سال 2016. بیرنی ساندر و هیلاری کلینتون و کافبون لآیووا و لنیو همشر سرکفتن اینان. لی ساندرسی لدما 4 سالان دا تکلین خوب دنگدرین لاتین و رشان قایم کرینه. لی دگل هنده هفرکین مازن هنه. سروک امریکا دونالد ترامپ درفت جدست ندا بورخنه گرتن و هیرش کرنه بسر بربجارین دموکرات. ده توییته که دا سروک ترامپی گوت نوچه این سرکفتنا دموکراتان دراون و چه سروکه که وکو من دنگ لنیو همشر ده دیروک امریکا دا بدست نه اینابون. لیپه خوش بو هم بر هر بربجاره که دموکرات راوستد جبلی برنی ساندرسی. جبرکو ساندرسی پشتگیری هیا او جا از دگل قایل بمیان نه گوتنینوی زور خرابن لیده بوما آشکرا بد کاده چه بد. کاردار امریکی اندرو یانگ وکیشان خوشی کمپینا هلبجارتنین سروکاتی راگهان پشتی کمتر جریجا 3 صده به دست و اینای. هر واسا سیناتور ولایت کولورادو مایکل بینت دست جبر بجاربون خو راگهان پشتی لپلا ده هاتی. هجماره که دنگدر نیو همشر دبیجن او حوال ددن بر بجاره که هر بهس لشینا دونالد ترامپی دست نشان بکن. براستی کی ببته بربجار هر کسک بتن از دیدنگ خودمه. بله اسپر بدلی خودشون من باوری هیه بهبونا بیما سقلمیه و کی هر ولاته کی پیش کفتی. بریکانیا دموکراتان و بردوام بد حتی دست نشان کرنا بربجاره که و دوی مهیدا ولایت نیوادا و کارولاینا باشور و بتق آدا کمپینا هلبجارتنین دموکراتان. خالد فتاح دنگ امریکا.
کاروانکا لشکری یا امریکی در باسی گنده خربت عمو یا نزیک باجار قامشلو دبه و او یک دبه صدام شر دناف برا هیزن امریکی و چکدارن سر به حکومت سوریه و زانیارین زیده تر دوی راپورت ده. ایرو چهارشنبه در دورا ساعت یکی پشتی نیو روی لناوچه باشوری قامشلوی دما گودوری که امریکی خوستگو لگنده خربه عمو در باس ببه آلیگرین رژیمی ریل برگرتن و فیشک بردان تایگری عربین امریکی هزا امریکی برسف داود انجام ده یک جا آلیگرین رژیمی هات کشتن یکسر هزا که امریکی پیشگریا هزا خوکر و بالافرین امریکی جر قامشلوی فریام و بمبین دنگی جر گنده خراب عمو تقاندن باش هزا که روسی گهشت دوره داگو روش خرابتر نبه و هزا امریکی جو گند وکشیان لگوری چافکانی انتایبت گو بریندارن هزین امریکی تون نبون نهاجی روش دوره پر آرامه و دنگی بالافران جعزمان قامشلوی قطبویه زانا عمر دنگی امریکا قامشلو در روشن داویده هیزن ارتشا سوری چند لشکرین ترک کشتن لپارازگاه ایدلبه لسر و بیاری کاربدستن دولتا ترکیه داخویانین تون ددن دهربونی دوی راپورت ده. وزیر بروانی ترکیه هولوسی آکار لسر هبونا هیزن ارتشا ترکی لسوریه آخوی گود ترکیه 12 خالین چاودری خواه لپارازگاه ایدلبه ده برناده و گود گر او راست ایریشان بین جوالی هیزن حکومت سوری و برسوکی خورد بدن. 12 gözlem noktamız var. ما 12 خالین چاودری هنه ما گلک جاران گوتیه ام سربازین خواه و ناکشینن اوی ارکا خواه بردوام بکن جبر که ام دخوازن ریکفتن آستانا بسر کهوه ام دخوازن ریکفتن آستانا و سوچی زندی بمینن اف خال بشکن ریکفتن سوچی ترکیه دخوازه برسنگا پیشکتنن هیزن حکمت سوری بگره که دوان روژین داوی ده به شبکه لیزگین پیشت که و حجمارک زیده یا باجر و حرم نو کنترول کرنه که برینها لجیر کنترول گروبین چکتارین سوری دابون. با آلیکاری هیزن اسمانی از روسی حکمت سوری دخوازه ریکی سرکه به دست بخه. Halep'ten Hama'ya giden M5 ve M4 yolları رین M4 و M5 هنه که جحلبه دچن حمایه مداخواست کریه که هزین رژیم جسر M5 وکشن و امی به بردوامی وی دخوازی بکن. دوی درباره ده منرینه که دن نینه. هلوستا من نهاتیه گوهرتن. ام هولن خود دن که بریا کمبونان و آخافتنان لگل روسان و یکی پیک بینن. شهر و ایریشن سوری بون صدم که هزاران کس جهرما شهر برون و پرانی بر بسنور ترکیه و دچن. نتوین یک بوید ده زانن که زیده تر 9 میلیون ولاتین سوری جبر شهران لإدلبه کشبر بونه. Burada Rusya'dan da biz zaman zaman taleplerde bulunuyoruz. ام جدمکی با دمکدن دخواز جروسان دکن که دزوترین دم ده ایریشن رژیم راوستن دا که اگر بست بیتا جیبجی کرن و خلکار بن وگرن مالین خو آخا خوا. داویده وزیر بروانی ترکیه دبیجه آرمانجا وان پیشی گرتنا پلک نیا پنابرانه و دخوازن آگر بست لید بده به جه بینن. تماشاین هیجا اف چند روزه لپارازگاه ایدلبه ده هیزن ارتشا حکومت سوری و لشکرین ترک پف دچن لگور نوچین داوی هریکی میل 5 لشکرین ترک هاتنه کشتن و کار بدستن دولتا ترکشی داخویانین تندان و گوتن کو وی تولیج دولتا سوری بگرن نها پیامنری ما ایوب دمیر به آوایی که زنده مرایه که آگاهین هری داوی لسر وی مجاره بدمه دم باش ایوب باشوکه ایوب شروع پفچن لید بده دومه که لی باندورا وی لترکیه چاوایه به تایبت پشت کشتن لشکرین ترکی جالی دولتا سوری و ایروژی نونر تایبت یا امریکا یه بو سوریه جیمز جفری هاتو به ترکیه وی چی گوت امی جور دست بی بکن روکن هاتنا جیمز جفری دوی دمه دا راستی جیه کی گرین دیگره هم روژه و ترکیه وقتا که ام تماشه دکن هم دوی داری دا جی خواه گلک باش دیار دیگه جیمز جفری دو هاتو بو بری که هات داخویانی اکشید یعنی هاتنا وی دا پشتی دا هاتنی داخویانی چید دا راستی او داخویانی گرین بو به ترکی داخویانی دا دوی داری دا دیار کر که او ایریشی که رژیم سوریه لسر Türkiye destekleyenci erişi ko aniye em kabul nakin o şermezar kir. O iroji lvederi le Ankara ligel rayadarın Türkiye heditin çekir ligel vezirin Ali Karim vezirin Karim Dervay Sedat Önal o disa ligel cigerin ser komarın Türkiye İbrahim Kalın runuştun. Hem Jeffrey o hem hayatawi pişti vici hem daxyanidan
diyar kirin ku yani ev êrişê ku li ser Tirkiye aliyê Sûriye ve hatiye çêkirin em qebûl nakin û bi tundî jî şermezar dikin. Di aliyê din de jî diyar kirin ku ev êrîşana ji aliyê Rusyayê û rejima Sûriyeyê ve hatiye. Yani evana bikirptirlêdan jî behsa vana kirin. Anaviyatê çi watê rastî? Hatina Jeffrey li Türkiye jî gelek bi rengekî erenî hate pejirandin. Ji vî şundatir şiklekî din dibe ku navbera Türkiye û Amerîkayê da derkeve hinekî bawerî an jî hêvî di vî warî da diçe rojên pêşî me ez bawerim ku ev hevdîtina wê zêdetir xwe derxînin pêş. Baş e û na do Amerîkî hatine Enqereyê lê di aliyê din de jî Rusya jî di nav Sûriye û Tirkiye'de navbênkarî dike. Yani Rusya dikare vê rolê bilêze. Tu çi dikarî bêjî? Ruken heta niha digotin ku Türkiye û Rusya wek du birane, wek du cêwîne. Yani stratejiya wan êdî wê pêk va biçe. Rastî eva çend rojê ku sta diyar nabe. Yani çend roj berê jî yani du roj berê jî şandeyeka Rusya vê derê bû. Divê yani nûnerên Sûriyeyê taybetiye Rusyayê li vê derê bû. Li hevdîtin çêkirin. Nêrîna Tirkiye di vî warî da êdî wek mîna berê zêde dernakeve pêş. Takriben saatek berê jî Erdoğan li gel Vladimir Putin hevdîtinek çêkir. Yani tê got ku piştî û daxuyenekdan dibêjin ku dibe ku heyetê me leşkerî bên ba hebûdin dibe ku stratejiyeka nû çêbikin zêde ev eşkere nekin jî ana ev diyar kirin. Ji vî şundatir tekliye Türkiye û Sûriye wê çawa biçe rastî. An jî piştî ku Amerîkayê ew hewldana anî derxist. Türkiye ve hem ligel Amerika'yı hem diğer Rusya'yı ve çağ stratejiyeki derkine peş ana hemu hem dikarin bejin kuvvet persen mezin le peşya Türkiye'de disekine. û Eyüp di Davide jî ez vêya bipirsim tu li Tirkiye jiyandikî xelk li ser pevçûna Tirkiye û hêzên devleta Sûrî de çi dibêjin? Nêrînên xelk çi ye bi taybet li Enkara çi dibêjin? Ruken despêka nûçe de jîwata ku te got yani pênc leşkerî Türk hate kuştin herî dawî berî wî jî kuştin heye. Ana li İdlibê pozberiyek navbera Türkiye û rejima Sûriye'de derdikeve pêş. Rastî van ewana da hemû yek û tên tewanbar kirin Rusya'ya. Gelê Türkiye dibêje ku yani di nav fikarê de ne dibêje qaşo em li gel Sûriyeyê bûn. An jî gel Rusya'yê bin bibare. Ka çi bû ku navbera me de ev pirskirêk derketin. Ji vî şundatir wê çi bibe rewşa Tirkiye wê çi bibe li wê derê leşkerên Türk wê dîsa bê kuştin ayên neyê kuştin gelê Tirkiye rastî di vî warî da di bin fikareka gelek mezin daye ew jî temaşe dikin diplomasiya Tirkiye'nekê temaşe dikin rastî ev roj jî diplomasiya Tirkiye gelek bawekî germ derbas bû. Eyüp spas dikin ji bo wan agahiyan. Spas xweş. Operasyona leşkeriya hikûmeta Sûriye li Idlib bûye sedema qeyraneka mirovahî di demekê de ku nêzik 106 malbat ji malên xwe reviyane û niha li bajarê Reqane. Operasyona artêşa Sûrî û milîsyên bi ser wê ve li ser parêzgeha Idlibê rêcayê koçberên Idlibî derbasî Bakur Rojhilatê Sûriyê dike berdewam e. Ku di heyema 15 rojên derbasbûyî de bi tenê li bajarê Reqa 106 malbatên nû ji Idlibê derbasî vî bajarî bûne. Ku beşê mezin ji wan hîn bi war nebûne û li benda avakirina kampekê ne. Hejmara nû yên koçberên Idlibê ku derbasî Reqa bûne 106 malbatin û koçberî berdewam e. Beşê mezin ji koçberan li cem xizmên xwe rûniştîne ta ku kem ji wan re bên ava kirin. Her wiha beşek din ji koçberan di xaniyên wêrankirî da bicih bûne. Di vê avahiya di şerê Daişê de hatî wêrankirin bi tenê çar dîwar mane. İbrahîm qudrata xwe tune ji malbata xwe re xaniyekî kirî bike. Lewra ew û her du birayên xwe yên zarok vî xanî vedidin ku tê de bicih bibin. Ez niha vî xaniyê ku hûn dibînin çê dikim. Ji ber ku tu cih bi dest min neketin û kiriya xanî pir giran e, ez nedikanîm xaniyekî bi pêncî heta heftê hezarî kirê bikim. Em niha sê malbatin li cem xizmên xwe rûniştîne. Lewra ez vî xaniyê 80 sedî hatî wêrankirin dê ava bikim ta ku rewş baş dibe. Ehmed û malbata xwe 15 rojên di pelayên sermê yên nizim de li çolan û li seriyan derbas kirine ku bighin bajara Reqa. Ew ji ciyayê Zawiyê koçber bûne.
ولو گور او دبیجه والاتین کوشبر دبن نما دزانن برای خو بدن کدره وأنا نازح من جبل اجي چیای زاویه ما کوچبری رقبم جبر خزم و کسین من لور هنه ام بو 10 تا 15 روز جان د سرمایه دا بریدا چوین مروکی کوچبر خانیه که خو یا ویران دامه دا ام زاروکن خو ج سرمایه زوستانه بپارێزین به نزدیکبوونا شهر ji navenda parêzgeha Idlibê û girtina deriyên sînorî yên Tirkiye li pêş koçberan tê texmînkirin ku hejmara koçberên Idlibî derbasî Bakur Rojhilatê Sûriyê bibin di rojên pêş de bilind bibe. Rêber Kalo, Dengê Amerîka, Raqqa. پشتی پتری جی 3 سالان که دولت اسلامی جی عراق و شنگالی هاته درخستن شنگالی نها دبیجن اف جاری که دن هاتنه جبیر کرن گلو سدما وی چیه شوکار و خوندکار ماستر لزانکویا نبراسکا نواف عاشور حسکانی میوانی دنگ امریکای بو و پشتین هفکاری ما داخلی شمو برسواند شنگال هرديمش هات يشبير كرن بس افرو الفي وضعي ومظاهراتها وضعيك البغداي وان انه اكا بحثا شنقالي جارنا هاتا كرن او جهات يشبير كرن او بخص صورة عامة بحثا بغداي وبحثا عراقي كيم تتكرن الساحة دولي دا خاصة لما بيجن الواشنطن افسير روجا كازي الواشنطن اجبر هناك ايفنتا وكونفرنس هاتي ما فيدري بحثي ازدياب بصورة عامة وشنقالي بصورة خاصة كيم تتكرن لأن خلق بجي تشاومي باش مشاكل بغداي صافيكن دور رامين السر مستوى عراقي يجي وقت مشاكل البغداي ده شيء من مظاهرات أو خلق حكومتها مركزي وكحكومتها مثلا محلي يجي بترجع فيواني البغداي مشاكل البغداي صافي بكن دور رامين أزد حسيم يعني دنجي ازديا ووضعي ازديا وقضيه ازديا شويه بني قائمه سر مستوى عراقي وسر مستوى دولي جي انترناشونال نواف كيشا بغداد يا عراقي بقشتي يا بغداد انه كانت بغداد دياره او كو سرك وزير بدا دامزراند انه حكومات بدا دامزراند انه ناكو كي هذا سر فينا لي بالتعيبه شنغالي تشدو خازن كي سر وزير هذا سر حكمي جافيوي القضية ازديابي بس مشكلة وقت أوسروا وزيرها دايت الدانين شر رأي شنغالي بهاتنا دانين أو سروا وزيري رنينا شنغالي وازدي بصورة عامة دا خوازيت كأنه أي برنامج الحكومة هات دانين أي سياسة هات غيران دين أي قانون هات دانين ازديجي ضمن وقانوني من وان حسة دوي بروسيس سياسي دابن وكو كس وكو بوست يعني وكو نافروكي برنامج شو قال لك خلق بعض كده من بوست هابتن از بيجم هردو بس وكو نافك وقدوتي برنامج مهمة أمي بيجن وكو بحث ميزانية وقت ميزانية عراقي تدانين ازدياد لازمة تمثيل ياخو هابي الويدري ده از نابجمة مثلا مي مقعدك هاي البرلمان ده بس هلا او مقعدي كافية مثلا كافية دنجي ما بقي تأثير اخو بك ولو من مستحقي يجي يك مقعدي بترن البغداء بخوده بالي باشا بحث شنغالي بخو بكن 5 صال بتردر بعض بالنسبة مثلا داعش وبلكي 6 صال جدر بعض بنكو داعش هنا معايا دقال هندي شنغالي نافغر يعني بهرا بتري هوان او نكون لباشوري تشاي شنغالي نافغر يعني نكارن فغرن لنا وضعي خرابه من يجوان هتان هنهات يسافي كرن مخلفات الحربيه يعني هتان هو كخلق بشمالت خو مالي واندي بقن بسروان يعني مثلا ويفجرن بواندا ف أزد بيجم كخلكي بريد دسالاجي أمل هبو الروجة كيف قري احتمال اجبرت بونا 5 سال أو أملي وان جهات قد كرن إيش قال لك ناحية فاش ناحية أمني فأمنينينا خلكي بتشوي دري ثقاوان وآمنتيا وان الكسكي ناي حماية وان بكا أويد ويد أفشن قواتي ويدري هم بهرا بتر نقواتي شرعينا ميليشياتن وجروباتن ويعني أف مجاميعين بهالبلجتو أقداري الروشة وكتا قلت الدسبيكي جي ازديان شنغالي جواكا نفنتوي دا بتعيبتي اف كونفرانس شي دبن اف جيفيني جرينج شي دبن لسر اسي نفنتوي حطا بري صالك يجي قالكي بحسي ازديا هابو تبيت حسينها داكتيا او بحسنينا از حسيم قال لك داكتي از حسيم قال لك كيم بويا احتمال تبيجي جبرشي از احتمال از ده احتمال اجبر سببك جوان انه
تێکچوونە وەضعی عێراقی مەشاکلێت وەضعی عێراقی لینە بتر ئەعلام تەرکیزێ سەر تشتێکە ڕۆژێ دەدبێ تشتێکە مەتەنە 5 ساڵە بووی تقریبا ئەعلامش بیرا کردە یادی تر احتمال قصوریش جانبێ مە هەبیش جانبێ مە ئێزدیە ڤیاما مەدەست مەژیش ئالی خۆڤە دەستدا نەنیبە هەر لەسەر مستەوای عێراقی و سەر مستەوای دووەلیژی ناوگەڵک سوپاس میواندریەتە ازدین جه تندو تجیا دولت اسلامی آنکو داعش رزگار بون هول ددن به ریا پروژه که تایبت یا موزیک کلتور کوین یه ازدیان وگرینن. او یک نتنه و خلکین بیانی به دیروک ازدیان آشنا بکه لی هر وصا آلیکاریا درونی یا رزگار بویانده که. سترانên kevin yên êziyan gelek dişibin êzidiyan bixwe ew jî nizîke ji nav biçin. Tê texmînkirin ku dîroka mûzîka êzidiyan vedgere bû 5 heta 7000 salan. Lê bi şêwekê fermî nehatine nivîsîn û tûmarkirin. Ew ji nivşekî bû yêdî hatine veguhastin. Niha awazên van stranan ji warê wan li Bakurê Iraqê dortir dihên bihîstin. Rêxistina amariya xêrxwazî bi alîkariya hikûmeta Brîtanî li ser projeyê tûmarkirin û parastina mûzîka êzidiyan xebatên wan hene. Michael Buchman mûzîkjenê kemanê pêşengiya wî projeyê dike û tîma mûzîka êzidiyan bangî London kirbû û li peymangeha mûzîkê ya Trinity Laban Conservatory stranên êzidiyan pêşkeş kirin. موزیکا گەلەریە ئێزدیان ji bo çanda wan gelek giring e. Ew tenê ji aliyê texa qawalan ve destûrdayî ye. Ew pisporên wê mûzîkê ne. Niha tenê 16 ji wan mane. Em wiha dibînin ku gelek giring e ev karekî bingehî be. Neke genosaydek dî bi qewmetin yan karek dîyê me tirsîdar li di ji wan e pêk bêtin. Divêt ew mûzîk bê parastin û tomarkirin. Rêxistina amar sa stranên êzidiyan tûmar kirine ji bingeha Laleş ku perzgeha pîrûziya hemû êzidiyana û kevnar e û li kempên kucberan. Ku niha 10,000 êzidî li kempan dijîn piştî ku hêrşa Daişê li di ji wan pêk hatî. Bi sadan êzidî niha li çanda xwe xwedî derdikevin. Sala 2014 nêzîkî 10,000 êzidî bi destên Daişê hatin kuştin û revandin. û jin rastî zûrdarî, destdirêjiya seksî û karên bi tirs hatin. Di nav da hind endamên ku li gel tîpa mûzîkê çûne London di destên Daişê dabûn. Ew dibêjin vê projeya mûzîkê gelek alîkariya wan kiriye. Di nav da Rênas heye ku 14 salî bû dema çekdarên Daişê roja 3 tebaxa 2014 bi sergundê wan da girtî ku di 3 salên di nav destên Daişê da Rênas 3 caran hat bû firûtin bû çekdarên tundrê ku herû ji wan destdirêjiya seksî li di ji wê pêk dianî û zûrdarî li wê dikir. Ew dibêje projeya mûzîkê alîkariya wan dike da ku ew karên hûvane bi serê wan hatîn ji bîr bikin. أول شيء زي دستي ده حاجة ومشتي ساعتي يعني بس كتيمة بجروبنا ويعني وان يعني مساعدة ما كده. Daişê mûzîk û alavên mûzîka êzidiyan kirbûne armanc û ew têk dabûn bi armanca ku çanda wan ji nav bibin. Niha hîvî hene ku yên mayîn bihên tûmar kirin. Hind mûzîk û alavên mûzîka êzidiyan li Oxford li Bodleian Library têne parastin. Her wiha li nivîsîngehên Mosul û Duhokê li Iraqê. Tîma mûzîka êzidiyan li London li mala şahane bi amadebûna Emîr Charles stranên xwe pêşkeş kirin. Tevî pêşkeşkirina mûzîkê ew wext hebû ku geştekê di nava London jî da bikin. Mûzîka êzidiyan ya kevnar ya ku nêzîkî li navçûnê bû niha tên strandin û cardin tên vejiyandin. Demê kesek dimre û termê wan tê şewitandin, cihê taybet yê şewitandina terman xweliya wan dixe tiştekî da ku kes û karên wan helgirin. Lê niha yek dikare wê xweliyê bike elmas. Ji bo Dory Herman, biryara wergirtina sagê wê Chloe bû sedema nasîna wê bi civaka hezkirin sagan û ev yek handana wê da ku karê xwe yê xêrxwazî bike. Demê sagê wê Chloe jiyana xwe ji dest da, Dory biryar da xweliya şewitandina sagê xwe bike elmas.
I can't think of a better way. چریدن نای هزرامن کو یک سایه پشکا خواه دگل خواه بحیله بویریه تو دکاری ریزا بیرانین خواه دگل وان بگری. پروسه درستکردن الماس جه خولیا شوتاندن ساگیان پشیکان به الماس اکا تایبت دست پیدکه به ناوه اترنوا. ام کاربونی جه خولیه یانجی جه پرچستا یان پشیکان در دخین و الماس درست دکین. الماسن ده ازمونگهان دا تین درست کرن همان ماده این کیمیاوی تیدانه کوج الماسن ده چالن الماس دا تین درست کرن. فشار و گرمبونا زیده دهیل الماس درست ببه و درست کرن الماس جدر وی چالن الماسی چتک پرمازنه. ادل آرچر بره لازمونگه که الماسان کار دکر دمه وی کسا که پر نزیک جدزده. تریسی وکو دیگه بوش بو من. یک جه کسین هری نزیک بود جیانا من دا. دمه ترموی هاتی شوتاندن من هندک جه خولیاوی بر و من کر الماس. الماسن ده ازمونگه داتین چکرن 8 مهان درج دکه تاکو آماده دبه. ام کاربونا جو خلیه تکل دکین دیگل کاربون اندن و دهیلن کل دمه که درش لجهه که تایبت بمینه بشرا او دبه الماس. درست کرنا وی الماسه دبه تشتکی گله که تایبت جبو خودیه وی. لی نرخ الماسه که جو خلیه تی چکرن نکیمی 7 بو 8,000 دلارانه. اگر تو کسی که گلک نیزیک دست بده تو هزیگه کو گلکی زوبو مرناوان کاریگریه که لسر تدکه و تو دخوازی چتاکی وان هر روز دیگل خو حل گیری. It's a way for me to look at her and smile. از دکارم هر روز لوی بنرم و بکنم و کو دمه او لوربو. جبو هندک کسان تشتن به وی رنگی کو مرین وان تینه بیراوان نرخوی بسنوره. ریخستنا گنجان لپارزگاه دهوکی ده سیمین راهینانا گنجان لدارخست که کچو خورتن دوری آمدکارین خود دیار کرن قربونی دوی راپورتی ده. لسر آست هرما کردستانی گراسیه یا لاوین برهمدار و داهنر لدهوکی هات انجام دان. پارزگار دهوکی فرهات امین اتروشی ده پیو خودا آماجه دا رول گنجان و آواکرناوان لسر بنماین زانستی و پیشکفتی ده جواکی دا. جبرنده جی داهنان شمروی خود دست بیتیتن مروف شیطه خو اراده خو کنترول بکت وقتی خو ریگ بخیتن او کارتیتن رنگه که وصابه کتن و برهم هبید. چندی لاوین بجداری و خوله کریم به داهنان خو هیوی خواستن هاری کاری هبید دا پتر داهنان بکن جبو خدمتا جواکی کردی. پروژه مجی پروژه که زانستی لسر پنجشیر سینگی که پروژه که هندک پشتینن که مبصناهی بیب کار اینا نارانین و فرسه پروژه که کار اینا نبیرکاری کامپیوتری اندشین پنجشیر سینگی لدف هر جنگ که دیار کین و ما پروژه خود تست کرد صادن تو 7.8 یاد درست بو اگر پشتوانی بو ما پیدا کردن اندشین پروژه خود کینا پروگرام لسر تلفونه و هر جنگ که دیشت پنجشیر سینگی مالت خدا دیار کردن. لا حلب جي شيء دو هاتم ليرة باش داريم كردو بدروس كني فراقي بفراقان 5 سال دسم كردو بدروس كني فراقي بفراقان خلياي كي خومه ولا قالوا ايش خلياي كي خومه امانجم خدمت كنا ببيجمرغا كانوا بولاتكم بو هیچ من کم نبل ولاتانی تر یسا زور پشت بسن بفراقي بفراقان منيش امي ولاتكم لو فراقي بفراقان ببجنبي مالا لوان لدهوک ده هولو بزاوان دایه جهک تایبت بو لاو گنجن داهنر بیتا آوا کرن جبو پاشا روژکا گشوان هبید. وكو ديانا مفرو فيستافال الله دهنر جراسيد جرين تني ما مرن بي چالاكين وكو چالاكي ما كو مرا لوان اني دا پشتي في چالاكي پاريكاريا چند پارلمانتارت ما يد كردستان ام پروژه اسا که بدين پارلماني پیمانگه که آن کلیجه که آنجی جهک بوان لاوی دهنر بهت درست کردن اف لاوی حزه دهنانه یا دهنانه اگلفی دهنانه خوب تر پیش ببرد و اف لاوی حس کرد بهت دهنر تشتک سری دا الویری بشتن اف پروژه آنجی اف دهنانه سری دا بختت باره جیبه کردن و خدمتا کردستان بکردن. سلام بالای دنگ امریکا دهک. به وی راپورته ام دیگه هم داویا برنامه وی هفته تا هفته به هر شاد بن. بمنند خیر و خوشیده.